İshak TV Tartulayt. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve tayyibin ve tahirin. Birinciden Allah Taala maqtoolor bolsun jana elçisi bolgan Muhammad aleyhissalamga salavatlar jana salamlar bolsun. Mana hurmatly musulman bir tugandar, mana şul jerde ayılыбызda ataqty bolgon Kamal ajakabızды, mana Sıraç imamımızды, Toyç akabızды Allah razı olsun şun çakırıp oturabız. Бұл жерге шақырғанда бірінші мақсат айтып кеткен жақсы болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хасин айтады: "Мен лам яшкур линнаси лам яшкур лиллахи" дейді. Кім адам баласыға, кім адамдарға рахмат айта албаған болса, ал адам ешқашан Аллах Таалаға шүгір айта албайды дейді. Енді ажакалар, мына шу жерге сіздерді шақырғанда мақсат, мына Алла разы болған болсын, Алла қабыл қылған болсын. 88 жылқы балдар, мана шул жерде балдар Құран үйреніп отады екен, Құран оқып отады екен, Құран жаттап отады екен. Мана шу балдардың оқыған Құраныға біз дағы шеріктеш болсақ, пайғамбарымыз хас айтылғандай, әрбір харфқа ашра хасана деп, әрбір харфқа 10-дан сауап делініптір. Мана шу сауапқа біз дағы бір еріссек деген мақсатта 88 жылқы балдар ақша соғылтып, шуларға бір жарыш үйіштіріп, шундай бір белектерді қойып, бір қызық тырсақ деген мақсатта шундай іштерді қылышыптыр. Аллах Таала қылған жақсылықтан Аллах Таала өзі қабыл қылған болсын. Ошондой эле мана маалымат айтып, маалымат билдирип кете турган болсок, мана Кудайга шүгүр, 1-2 жылдан бери шул жерде балдарыбыз Куран үйрөнүп атат, Куран жаттап атат, хадис үйрөнүп, хадис окуп атат, хадис жаттап атат дегендей. Мана Кудайга шүгүр, 1 ай болуп калды. Мына сабакты да баштадык. Мана 1 жума 10 күн болуп калды. Намаздыктарды да жаттап мана Кудайга шүгүр бүтүшүп калды. Мана шул жерде ошо намаздык боюнча кичине сурап кете турган болсок, искен туруп кол байлоодо айтчы. Аттахиятын Мухаммад айтчы. Аттахиятыдан кейін құнут дуаны айтчыйса. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'иnuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natubu ilayka wa natawakkalu alayka wa nusni alayka al-khayra kullahu wa nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yahjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa narju rahmataka wa nakhsha 'adabaka inna 'adabaka bil kuffar muhim. Ayet al-Kursi'ni okuçu bek bulut. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun ve la nawm lahu ma fis semawati ve ma fil ard men zellezî yeşfa'u indehu illa bi'iznihi ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum ve la yuhituna bi şey'in min ilmihi illa bima şa'a vesi'a kursiyyuhus semawati vel ard ve la ya'uduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azîm. Maşallah. Baştaldım. Azamatlar, mana yaxşı, Nəsliddin qarı, mana yerdə juda yaxşı gəp aytdın. Endi men aytayın degenim, bunday bir ustazdıq, bu bal okutuş, ilgerten bizden Qayraqaşlı Ata-Boğazdan keletkan bu katta pazda. Mana Molla Mirzahmat atalız ötken. Mana şu kişi bütün Qayraqaşda köp balдар ilimdi kılgan. Özün görkön mana Düşoqa qarı akabız, hazır Bişkekte muftiyat işte baldarıma aytayın degenim, mana şunday жақшына жарқыраған мәчіттерде отырып, ушундай bir mana bu 88 жылғы балдар şu sizlerde şu
ükelerim, baldarım bir жақсы alım болады ekan dep, ana şu qarşılау жағынан жардам berip қолдау көрсөтүп атканда, силер şu ümit kılabız, silerden şu жақшына kılıp din İslam özüňe görüp mana şu ilimden kani anan keyin ata-eneni izzat hurmat kıla turgan adaptın jolu. Oşon üçin adapty kara jumuş bolup, kayсы jumuşdan talypay çarçabay turgan bolup terbiyelene turgan ümit kılıp atat. Şu mana aksakal akalaryňa. Oşon üçin baldarym adapty bolgula, ilimli bolgula, em aytaýyn degen mana şu ayniqsa mana 88-nji baldarga mana şu konkurslardy uyuşturup, uşunday jangı bir buyumdardy alıp berip şu baldarga şıktandırıp atkanyga ming mertebe razıyız. Ana bir pele çayga çakırıp bizdi mana şu izzat kılganyga, bizdi izzat kılgany mana şu Kayragatdagy aksakal atalardy bärini izzat kılgany azaly kam bowagly baldarym bir dua kılıp koya bileýin. Amin. Men Hudaýa mana şu Hudadan tilep kol köterip turabız. Mana şu 88-nji baldarymyzam koşgal menen koşakarysın baldaryny imanly saptylyk kılıp terbiyelesin. Azaly el jurtda başoly kişi bol mana şu elden al bol jöweritsin. Mana şu ümit kılıp okugan baldarymyzam uzak yerlerde maşallah alım bolup durup dagı jaş baldarga ülgü bolup yürüşüni Hudaýa nasip kılsın. Asly kam bowaly bar Razı bolsun. 88 balдар. Onçamçı adamdın koldan işler kelbekte. Körüp ağzına akçaça oluşup futbol berip otat. Akçaça oluşup voleybol berip otat. Akçaça oluşup ulak berip otat. Ondan hiç kanday bir soğuk var degen je hadis be bir nime jok da onda işlerge. Ana siler ahiret, ana gelecek muğundar için mana jakşı dinge kızıktırıp, gelecekte şularda boyga jetip ilim alsa, ata-enesine, eli jurtun sıylagan jakşı insanlar da kalasa aýlybızdan çykat. Silerden ümit çok. Karılar çykat da kala Kur'an jat götürgen karılar köýse daha jakşı bolar. Silerde ana şu her daim şu tapkanmadı şu Allah'ın razılığın gelecek muğun için şartlayan yerge dağı silerge Allah razı olmasın. Öte kıyın iş. Amin. Şu buna Allah özü körüp durat, bilip durat. Bazı cülüğüzde oynasıyla dağı bilgüçü zat. Şu yeryüzü her daim şu bizim elimizden yaxşı dinge hizmet kılan, elge hizmet kılan, memleketke paydası tigen yaxşı insanlardı biz çıkargan bolsun. Siler dağı aldığınızda her daim yaxşı çok ümit maksatlı koygula. Süren jatlasan boldu debesden Kur'an'da jat götüröýün degiler. Kim Kur'an jatlagan bolsa kıyamatta Allah Taala onun ata-enesige kündün nurudan jarıp tacı kiygizen degen. Ata-enesige şonça kiygizgenden keyin jatlagan adamga ol Huda bilet kançalyk sylyklardy beret. Allah Taala oşol darajalarga özü jetkizgen bolsun. Elibizden Allah özü razı bolsun. Elibizde ömrümüzün ahyrına çeyin şu din menen gelecek muğunga gam körgüçü insanlardan kılgan bolsun. Allahu ekber. Bismillah, maşaallah. وما فيش حارس إلا الله وأنس يلعب ويا أصحابه وسيدنا محمد يستنى بعد ما يلعب يجري عليه بحنان الأب ربيه والحنية تبان في عينيه وبيضحك له رسول الله صلوا على سيدنا المختار قال له في ودنه على مشوار وانا طفل صغير لكن كان بيأمنوا على الأسرار